A Pametni koraci, program konsultantske kompanije Blue Coach, osmišljen je na način da kod djece od 5 do 13 godina razvije samopouzdanje, liderstvo, vještine rješavanja problema, upravljanja novcem, komunikacije sa svijetom koji ih okružuje, kao i kreativnost kako bi od malih nogu postavili temelje svog uspjeha. O tome ćemo ovog jutra čuti od Srđana Vukčevića, biznis trenera, i Sanje Gardašević, trenera koji će zapravo i voditi predavanja u okviru ovog programa Pametni koraci. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Hvala na pozivu. Eto, dakle, veoma je važno od malih nogu da se razvije i liderstvo i samopouzdanje. Eto, kao što sam i kazala, kako bi se postavili temelji nekog budućeg uspjeha i samim tim bili srećni kao odrasle osobe. Je li tako? Jeste. Pa evo, čisto ukratko da vašim gledalcima objasnimo o kakvom se programu radi. Dakle, Pametni koraci su program za djecu od 5 do 13 godina, i to po grupama od 5 do 7, 8 do 10, 11 do 13. Nastali su na osnovu metodologije koju je smislio Benjamin Franklin prije nekih 300 godina otprilike, po sistemu vježbanja navika koji imaju uspješni ljudi. Ja sam lično vježbao taj program i onda dosta mi je valjalo u životu i onda sam odlučio da eventualno probamo to sa djecom. Prije svega zbog svoje djece, negdje sam htio da im se posveti maksimalno, jer i kako radimo, uopšte ne stižemo da se bavimo s njima na pravi način, niti imamo neko vrijeme koje je fokusirano baš za takvu vrstu rada. I primijetio sam da sve ono što roditelji rade sa djecom u stvari rade ad hoc. Znači, kad dođe takva situacija gdje on treba da ga koriguje nešto ili da mu pokaže kako se nešto radi, on to tada uradi, ali nema nekog studioznog programa koji bi se bavio baš sa tim navikama koje se tiču uspješnih ljudi. I Pametni koraci su upravo odgovor na to. Prve grupe su krenule već 1. novembra i one su već duboko zagazile u čitav proces pametnih koraka. Rezultati su više nego zadovoljavajući, roditelji su veoma zadovoljni, djeca su veoma zadovoljna. Taj nivo samopouzdanja i, eto, da kažem, jednu razliku između samopouzdanja i samopoštovanja koja je nama jako bitna za objašnjanje čitavog programa. Samopouzdanje jeste bitno, ali je ono tehnička stvar. I mi obično kad primijetimo da neko ima manjak samopouzdanja, to je obično se tiče ili nekog njegovog verbalnog razmišljanja ili numeričkog i tako dalje. To nije ništa strašno. Dijete ako kasni, tako da kažem, u verbalnom numeričkom dijelu može da ide na neku dodatnu obuku sa dodatnim tutorom ili mentorom koji se tiče konkretno tog programa. Ali što se tiče samopoštovanja, to je jako opasna stvar i mi se trudimo da prije svega provjerimo da li dijete ima neko zdravo samopoštovanje. A to je da sebe doživljava normalno u društvu, da se ne nervira kad izgubi, niti da se previše raduje kad pobijedi, jednostavno da to bude nekakva zrela osoba još od malih nogu. Eto, tako bih to nazvao. Tako da samopoštovanje je mnogo bitnije nego samopouzdanje. Da, eto, da čujemo nešto više o samom konceptu predavanja. Šta je to sa čime će oni polaznici imati prilike da se upoznaju u okviru programa, Sanja? Pa mi, u stvari, sve ovo što ste naveli, prolazimo kroz jedan set koraka ili stepenica ka uspjehu i vježbamo stvari i navike koji mogu biti korisni i koji će biti korisne kao uspješni ljudi i time i neke njihove negativne navike sada koje su već stvorene, pogotovo starijih polaznika, zamjenjujemo. Kao što su marljivost, entuzijazam, organizacija i kroz neku priču sa njima i njihovu interakciju, jer oni sami sebe ispravljaju i daju svoje primjere pa se prepoznaju, onda tu stvari dobijaju neki veći značaj i male neke vježbice, njihovu organizaciju postižemo da oni ne samo čuju to od nekoga, već i da sami kroz to prođu i dobiju neku pouku sami o tome i kad oni već počnu da ispravljaju sami sebi i da ukazuju jedni drugima na ono što mi njima pričamo, to je prava stvar i vidimo da su postigli ono što smo htjeli. Metodologija koju Pametni koraci primjenjuje, to kao što ste i kazali, razvijena je na osnovu filozofije i metodologije Benjamina Franklina. On je razvio taj proces prevazilaženja svojih loših navika i njihove zamjene dobrim navikama. Eto, Sanja je objasnila na koji način, ali možete li nam malo podrobnije objasniti tu metodu Benjamina Franklina? Pa, Benjamin Franklin je, prije svega, to je, pretpostavljam da i gledalci znaju ko je bio Benjamin Franklin, to je jedan od najvećih umova koji je ikada živio na ovom svijetu, maltene naučnik i biznismen, čovjek koji je izmislio, recimo, dnevne novine, da nema njega ne biste ni čitali danas, maltene, možda novine na taj način na koji čitate. Ali evo o čemu se ukratko radi. Naš mozak ima nešto što se zove radna memorija, isto kao kompjuter što ima radnu memoriju. I vi kad se probudite ujutro, vi se budite sa određenim
mislima, ne znam, koji su od prošlog dana ili iz prošlosti, od dana ranije, godina ranije i tako dalje. I on je govorio da vi ujutro kad se probudite trebate da imate neke zdrave misli, zdrave ideje koje treba da ubacite u svoju glavu kako bi radna memorija počela da se bavi sa njima. I naša obaveza da toj djeci u određenoj fazi, ako se radi određena navika, ubacujemo te zdrave misli kako bi mogli s njima da se bave tokom dana. Onda u toku dana oni još jednom ponove te misli i uveče naravno ponove to još jednom prije nego što odu na spavanje, tako da tokom određenog vremenskog perioda, koliko traje ta jedna recimo navika, 15 dana, oni konstantno ponavljaju te stvari koje se tiču njihovog uspjeha, koje se tiče konkretno te navike, kao što je recimo marljivost. To je jedan dio priče. Drugi dio priče je što oni konstantno na časovima rade eksperimentalne stvari. Tipa, proizvode kape, proizvode krune, perle. I oni u tom procesu organizacije, procesu vremenskog ograničenja, konstantno vježbaju svoje neke organizacione sposobnosti, menadžerske sposobnosti, postavljanja ciljeva, da nešto su započeli rade u saradnji sa drugima, da vide da ekipa koja sarađuje bolje prije dolazi do nekog cilja nego ekipa koja ne sarađuje, koja želi samostalno da radi, gdje se grupa odvaja na neki način. I normalno kad se to sve završi, mi to sa njima prokomentarišemo na kraju i damo njima prostor da oni kažu zašto su jedni uspjeli, a zašto drugi nisu uspjeli. Tako da oni imaju zaista jedan nevjerojatan koncept iza sebe, tona istraživanja stoji iza toga što mi radimo. Najmlađi čak sa Sanjom konstantno rade i na meditaciji. Dakle, prije samog časa oni meditiraju određeni broj minuta i nakon samog časa meditiraju određeni broj minuta da bi vježbali nešto što smo primijetili da je redovan problem kod djece tog uzrasta, to je nedostatak fokusa, nedostatak pažnje. Meditacijom, tom minimalnom, tako da kažem, oni kući mogu to i mnogo više da vježbaju, se vježba bukvalno fokus i koncentracija na ono što je na zadatak koji je ispred tebe da bi mogao da budeš i bolji u školi, bolji i kasnije u životu. Šta je to u čemu roditelji najčešće griješe kada je u pitanju razvoj samopouzdanja kod svoje djece i samopoštovanja, kao što ste kazali, da je vrlo bitno? Pa najveći problem je što kada roditelj dođe i kaže mene moje dijete nema samopouzdanja. To je najveći problem. Mislim, samopouzdanje, kao što sam rekao, to je tehnička stvar. Onda samopouzdanje nas, ako ga i nemamo, znači čuva od nekih stvari, to je isto jako bitno. To vam je kao da pomislite da možete skočiti s mosta na Ribnicu u Moraču, imate samopouzdanje, vi ste se fino napalili, što bi rekli, ali znate, nemate baš kompetencija da skočite kao oni profesionalni i plivači, i skakači i tako dalje, da ne dužim priču oko toga, ali jako je opasno kad roditelj ima predrasudu oko svog djeteta da li i zašto nema ili ima samopouzdanje. Dakle, opasnija stvar je kad dijete kaže ja zbog toga što to nisam mogao da radi, ne mogu ništa ili ne valjam u životu. To je nedostatak samopoštovanja. Onda se mi sa tim bavimo. Ali kad je samopouzdanje u pitanju, mi smo vrlo ovako skeptični kad nam roditelj dođe i kaže moje dijete nema samopouzdanje. Samopouzdanje u stvari čuva dijete. I čuva ga od nekih ekstremnih situacija da se možda i ne povrijedi, da možda ne napravi neku glupost koju bi mogao da napravi sa naduvanim samopouzdanjem. Mi to zovemo naduvano samopouzdanje i sve knjige koje se danas promovišu, koje su za samopomoć i tako dalje, su jako opasne za djecu, opasne su za odrasle, ali ne posebno za djecu, zbog toga što duvaju to samopouzdanje bez pravih kompetencija, znate. Jer vi da biste imali pravo samopouzdanje, morate imati kompetencije za to. I naš put pametnih koraka je malo teži put. Mi idemo kompetencijama da postižemo i samopouzdanje i samopoštovanje. Ne nikako da im govorimo, vi ćete biti uspješni, ali ne morate ništa kući da radite, ne morate uopšte da idete u školu, samo govorite bit ćete uspješni i bit ćete uspješni. Dakle, to nije poruka koju nose pametni koraci. Pametni koraci nose mnogo ozbiljniju poruku da morate da radite, baš morate da radite. I to morate da radite marljivo, jako, da budete entuzijastični, da budete organizovani, da volite druge ljude, ali morate da radite. Da, i da za sve to imate pokriće. Tako je, pokriće. I to mi zovemo bazične kompetencije. Ako nemate kompetentnost, ne možete imati zdravo samopouzdanje. Možete imati naduvano samopouzdanje i možete imati frustraciju u životu, anksioznost, depresiju i tako dalje, koja nastaje kao razlika između onoga što vi stvarno možete i onoga što vi mislite da jeste. Kao što smo vidjeli na ovim PISA testovima gdje su naši srednjoškolci ocijenjeni kao takvi kako su ocijenjeni, jako loše, osnovci i srednjoškolci. I sad, jako je veliki problem kad mi ne priznajemo to, znate, to je veći problem. To znači da mi imamo naduvano samopouzdanje
a da su nam kompetencije na jako niskom nivou. Reći da jedan PISA test nije u redu je jako veliki problem, znate. Nije do nas, već je do testova. Jeste, već je do testova. Dakle, moramo stvarno da se ozbiljno pozabavimo sa onim što se oko nas dešava. To je kao da ja sad u biznisu kažem, ne znam, pa nisu vi moji rezultati, valjda nije do mene, to je u stvari do nekog drugog. Dakle, moramo da vodimo računa da su kompetencije iznad samopouzdanja. Dakle, kompetencije nas vuku naprijed. Da, i evo za kraj da kažemo da program se, kao što ste pomenuli, prati od novembra u 5 grupa. U okviru 5 grupa. Od ovog mjeseca će biti oformljene još 2 grupe u Podgorici za uzrast od 5 do 7 godina i od 8 do 10 godina. Također će Pametni koraci biti aktivni u baru. Da napomenemo za one koji se nisu prijavili na koji način to mogu učiniti i do kada? Pa 27. ćemo u 6 sati imati jedan događaj tamo gdje će se i održavati časovi, a to je u vrtiću Svetionik. Svi mogu da dođu tada i da vide naše predstavljanje samog programa i da popričaju sa nama, a mogu i da se prijave na našem web sajtu pametnikoraci.me ili putem telefona također koje mogu naći na tom web sajtu, mogu da nas nazovu, da se s nama nađu, da nas upoznaju i da samo dijete vidi o čemu se radi, pošto insistiramo na tome da ono bude to koje će doneti odluku i posvetiti se programu ukoliko ga interesuje. Tako da mogu na sve načine da se kontaktiraju i prije nego što krenu na sam program, pričaju s nama da bi vidjeli još bolje o čemu se tu radi. Hvala vam puno što ste ovog jutra izdvojili vrijeme da budete naši gosti. Hvala, Hanja, što ste nas pozvali.